Mitino ya farafara ni ndamathia itunyukithitie makirima a Kenya endwa ao aria angi nao magitigwo na nguraro thutha wa kuhonoka gikuo ciarera. Umuthi thi yothe ikiririkana ona gucakaya endwa aria manahuruka kurumirira mitino eno aria manekuraho ona aria matuirie irema matingihithire ruo makiririkana uria mitino eno yacungireirie ruo na kiha family-ini ciao. Aliposikia gari ikijiinua alijaribu kuikanyangia break. Sasa badala ya kuirudisha ishukue momentum, angalau tungemaliza hiyo kona, kwa sababu hatukupata gari nyingine. Alichukua vizuri sana, akalalia mawe tukiwa pande ya wenyewe. Tungepata gari nyingine tungekwisha sisi wote hapo. Hata hivyo gari ijiinua tukaenda mpaka kwa mtu. Akiaria hindi ya igongona riria rikuhaririirio ni ruhonge rwa kuramata ukui wa barabara-ini NTSA, munini wa muikariri giti wa ruhonge ruru Alice Chesire augite ni uhoro wa kieha kuona ati namba ya andu aria makuaga kurumirira mitino ya barabara no irathie na mbere kuongerereka. 3,053 fatalities, 5,795 serious injuries and 4,352 slight injuries. Kuringana na Chesire, namba nene ya mitino eno icungagiririo ni kwaga wigiririki uge uyu ugikindirwo ni mwandiki mukaru ministry-ini ya ugitiri wa thiini Karanja Kibisho uria ugwikinyitie igongona-ini riri. We have also our own selves to blame. Unaingia matatu, unaona imejaa, unaingia, and you expect the police to help you. Kibisho ni oritie ruhonge ruru gutigirira ni rwanyitithia thinga mawatho ma barabara. Oho akiuga ati ihinda-ini riri ria mambura thirikari ni igukorwo iri maitho gutigirira kuri na maafitha a kuigana barabara-ini ciothe. Caution our drivers during this festive season. We shall be all over and we shall be quite strict with the way that we use our roads. Oho niongereirie ati hamwe na mogaruruku maria makoretwo kuo mwaka ukite thirikari ni tanyitwo kugathika mawatho meru kuri ahuthiri othe a barabara itemi-ini ria kunyihia mitino ya barabara. You have seen a lot of effort in trying to reform the motor vehicle inspection unit. Actually in the coming year we will have the laws that have been passed now in place where even the personal vehicles will compulsorily have to undertake the inspection. No ona maya mothe magitanyagwo matereba na athii ni moritio guthingata mawatho na mitaratara makiria muno mahinda-ini maya ma thiguku. Handu-ini ha Kameme TV, Njitagwo Ngina wa Wadurwa.